West Karbi Anglong District Mahila Samiti Ningkan isi Kipling Katalon. Nola so sartherong P English LP School along usuka atum kahumridam. Difu Nehru Yuwa Kendra tum kapin karateng pen nurak club atum Fit India Moment One Day Football Tournament kibi. Kardom kat news sabirta thanbang nili junali timungpi non birta angton pen arjik tha. Kidam tang surihini rakri sirkep chitini phayeng kora sirkep ani West Karbi Anglong District Mahila Samiti amhang pathek pondet pen Pudhot ningkani si nang playing si pini mahangithek arni katalon pona birta phirangke hundor kropen birta nang pale. Ada porphai nerke prajiti mapor hamren Mahila Samiti sa hema thengnu along sang pirinu tisopi songamai phi pen lama kapangjar pensi jaimek pangcheng ponlo. Alang lilama pangjar det pen West Karbi Anglong District Mahila Samiti amahangithek nang kokputhak Than Pajirmi Pon Apithu Bidisar Promila Khaklari Penja Ponsi Karitang Adumaphan Kachikimo Jaimekta Paduponthu Kani Sigechok West Karbi Anglong Mahila Samiti Ningkani Sigechok Sipini Katalon lo Lapen Ningkani Siang Bong PPC ni litum kiklem loma kiklem hekma kiklem hikmala salam ta meeting along sirata phantai jai kuilo asinon eprang ke messenger phan an sini litum bor ipon popusi ratang no dalam cicaglo asi pini pen ke alo supin mate soarlo tum do anta West Karbi Anglong alo sutum anamangke ining isiwet pen du pen ining pakladak kan si rata kamplem popusi tinya mai pajut koklo to ilitum sorlo song mate Mahila Samiti tum main akimang lake ilitum kadok beta chini lo labange sorlo society mana women's unity abang itum isibet donangji lapenge women's atum han kelangrem honte labangso supinso tum anning along isi anning no anta sorlo tum ke berthip abang dokok lang halabangso supinso an society tum anning along isi sorlo tum hanta equal rights labangso ajak kong ipipon atum anning klong pen alang tum thaponang po lapen ke ni tum bangkela sorlo akhe tum han aphange pondia phansi ketok kelam bidya hikha pen danglok perthe akamajan cita kengkam kini ke chejor dun thegi phansi tum aphange japoni phansi kar jablo asi Ada porphai kep apor hamren fishery training hall along rat amai pita paman pontu det pialong avurkang dang bom langajok ongdung arata phan phapon pedet si amithanga songalong klembang piatum a sijipang rum chot lupusi chinidun sang pi rinuti sopi pen kechepahem phipona mayalong alhisar puaman pen hamren DC office marriage officer El Naiding chitongdun mayalong Karbing Autonomous Council XEM kaboning TP Ward Commissioner Purnima Hansepi Bidisaratum Ambalika Diori lapen binarong hangpi atum tam mayalong chitongdun Maiki phalam the chunbang icon timung pi pensi pachini ponro lapen West Karbi Anglong District Mahila Samiti amhang pathek det pen sai ke klem ke pachun pon alam theta mayalong than pachini pon Kachupali tumpen sorkar long suarlo tumaphan kapanong PI scheme doon sitami tithan timum padupon bomsi suarlo tumaphan angsong kirung pon akinang sot pusi tithan pon laben abang Putin suarlo sitami amithang kilong nang jaja kong chichini pen jihar jak nang jiki akinang sot puta tithan chipari pontu Difu Dhansuri kechelenga tuar PWDSI campaign thangnat asaita kiklem pon pedet ajok Kachelenga tuar ingnam si kiman thupo pusi pherang ke pen nonjong nilitumalong birta nang pele Dipu Dhansuri kecheleng atuar PWDSI campaign kilang kapang kriya jok ingnam kiman ji ansidolo laso atuar aphan kecheleng atuar pusi pupoma mainde rit kita matuar putong ipupoma pusi arniwang kecheleng arata tumpen ningjerinti Dipu Dhansuri kecheleng atuar anset pikang ramlong ke PWDSI campaign ki claim kitam ke pangkriya potlo Tuar arai kangram tu ongke mitar hini anbaksi ingthai wong ancholo lasi prapjin pen tuar ki pangthai ki akinang sot luputa kachelenga rata tumpen ningjerinti Sarva Shiksha Abhijan Samilangsu Education Block lapen 18 Hauragat LA constituency angparta Socheng Dhenta MSc constituency ki parlo nola so along ki do
nolaso sarthe rongpi English LP school ta ihum abarim nai high school ang bong ben kelata isilo sitame ningduk meme alama bangke laswai school ko anma warsai kilong dunang jiki long dun dedetlo desk bench lapen blackboard anta ave inghap lapen monhap anta henu thailo pasong mate boundary wall anta ave hemkom hemre anda babbi jirhupsi pangram su anpin lo poalam arjulong si osuka teripia mai lapen den arong arotum chelang si ademak long along an humri damlo kahumri dama hot ke thek damlong ke ko an ma school along infrastructure development mate kaching to oversight kelong nangji thek damlong le derlo phirang kya theng nu suka te ripia mai phu bibison teron pen kaningji pon ke BJP atum kaita parivartan mate kachelar alam lapen sabka sat sabka vikas po alam ningjever lason alam kaningje thap ason siman derlo athe primary school ke foundation mate human resource development ke cheng si angdeng lo sitami nola so sarthe rongpi English LP school along infrastructure development mate kaching thur our side kavidet ke therak me alam binong lasi primary school angdeng anta lason nang kiman ke radaphan kopia war sailo ki pipon thek popusi osuka teripi amai pu bibison teron pen karjupado তামিলাংশ শিক্ষাখণ্ড অন্তর্গত তথা 18 নং হারোয়া বিধানসভা সমষ্টি অন্তর্গত পারখোৱাৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা নলাছো সাৰ্থেৰংপি ইংলিছ এলপি স্কুল আজি এনেকুৱা যে অৱস্থা হৈ গ'ল যে তাত অতি হুচনীয়া হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আমি তাত ভিজিট কৰিছো আমাৰ এটা হজতি দলে ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তাত যেটো ডেস্ক নাই বেঞ্চ নাই ব্ল্যাকবোর্ড নাই তাৰ উপৰি যেটো খিৰকি আৰু দৰ্জাটো মানে এনেকুৱা ভাঙা চিঙা হৈ গৈছে তাৰ উপৰি তাৰ যেটো বাউণ্ডাৰী ৱাল হ'ব লাগিছে বাউণ্ডাৰী ৱালৰ স্কুলৰ যেটো বেৰা যেটো বাউণ্ডাৰী ৱাল তাত তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে যেটো প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন যেটো ফাউণ্ডেশ্যন যেটো মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলা যেটো মানে হিউমেন ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যেটো বিভাগ যেটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ এই বিভাগ যদি এনেকৈ পৰিণত হৈছে তেতিয়ালে কাৰ্বি আংলং ৰাইজ বা এই যেটো এই গ্ৰামাঞ্চলত থকা বহবা কৰা যেটো ৰাইজে কি আশা কৰিব পাৰিছে তাৰ পিছত আমি ক'ব বিচাৰিছো যে বিজেপি চৰকাৰে সদায় কথা কি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে যদি সঁচাকৈ যদি পৰিৱৰ্তন হৈছে যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি সঁচাকৈ হৈছে তেতিয়ালে নলাছো সাৰ্থেৰংপি ইংলিছ এলপি স্কুলৰ যেটো আন্তঃগাঁথনি যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে কিয় তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যেটো সন্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ Normalom so porban birda moington pixna Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hansei Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hansei Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hansei Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hansei Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Dihina mobibodot birta along wangtulo Difu Nehru Yuwa Kendra Atumpen Kapin Karateng Nura Club Atumpen Patir Biponsi Chitini Bhaing Koira Sirkep Ani Fit India Moment One Day Football Tournament Kibipon Nura Club Atumpen One Day Football Tournament Kibia Long Kado Kabe Inkoira Pli Football Aterang Atum Chipatedun Ang Dungiti Kapatupon Lake Dokmuka Rasingja Club Pen Red Bull Football Club Atum Angbongsi Chipolo Red Bull Football Club Atumpen Ball Ipum Rasingja Club Atumapan Kithapen Rasingja Club Atumta Kachitu Tujia Pan Chiting Piklosita Kachitun Eden Ajok Red Bull Football Club Atum Ball Ipumpen Rasingja Club Atumapan Peremlo Laso Jai Megalong Alisa Puaman Penny Embarim Bida Singrong Pichitong Dunsi Kihayanong Etangkasika Suri Pli Red Bull FC Atumapan Pajirdun Lapen Kiremate Rang Rasingja
คลับอตุมาพันนุรักคลับอเมพูบาริมบิมรองปีเป็นตังกาสุริหินีปจิดุนโลฟุตบอลกับปัทวเตรังอตุมาพันละอันสุสิกับปัทวนัดอันนิงกิรุงอาลามโอเวกิมีอตุมาพันฐานปัจจินิปอนละเป็นละบังโซกับปัทุกเปจุนปอนอลองจะสมัเป็นนุรักคลับอเมพูราจิบติมุงดุนไม่ผู้บอดิลิเตรอนจุนบังอลอนเตรอนละเป็นรับจุนบังอมรองปีเป็นดังลอกโดอันบังพัวตุมาพันนิ่งอิงซัมจินเป็นบังโซจันเมกิเปจุนปอนเทกอปอดจะสมัเป็นนีเอ็มบารินบิดาสิงรองปีละเป็นซิลธารามปุรันอารัตกัจโรลามทิปัจเจปอนพุสินุรักคลับปัจเจทางจุนบังโทมัสเตรังเป็นปัจจินี State Bank of India Manja branch along Achukamar Cornelius Hanse Atapoke Prasir Cap Difu Medical College and Hospital along Sekechelang Bomapora Hutsi Chitini Bhaing Koranir Cap Ani Pirthepen Chiote Kanglo Karbianglong along Riarlo along ta Prekja Makiso Vurlang no Atomon Nangki Japan Karbianglong along Surihini Reng Koi Aningkan Angbong Karbi officer atum pinangan Pirthepen Kachio Ajok Karbi hampang along lapen non ovi kimia tumapan karchak dunji apan ajakong katikuk katemanga son situkoklo lason thak si Karbi anglong Presbyterian Church Synod kiparlo rong kimi Presbyterian Church along arleng kisar lapen State Bank of India Manja branch along kiklem kachipaduk abang puang parta pirthe ki do bom mahut mondulia along kiklem kitam kachipaduk pik abang pu Karbi anglong Presbyterian Church Synod along ta Finance Committee member Lapen hampang apan kamatha ebang pu Cornelius Hanse arta poke prasir kep ki chongahut kisuka cholong pen alang li hemasor alang li supu bang ki thom asupi bang ini lapen atonara patuma phan pirthe pen chi ote kanglu Pinikar bi prime time ang kila pons kang ton peglo dume thakme kuwang thu